Pod jedan, to je povjerenje između karijerne savjetnice i korisnice, odnosno polaznice karijernog savjetovanja. Puno je tu ličnih situacija koje polaznice žele podijeliti. Važno da karijerna savjetnica to drži povjerljivo kao informaciju koja isključivo služi procesu. Drugo jeste da karijerna savjetnica vrlo otvoreno kaže ukoliko nema odgovor na neko pitanje, ne moramo sve znati, ali je fair i etično prema polaznicama da kažemo da nešto ne znamo ili da uputimo na drugu adresu. Treće što bih istakla jeste da ne donosimo odluke ili ne dajemo direktne odgovore na neke karijerne dileme polaznicama, nego da smo tu da postavljamo pitanja i pomognemo polaznicama da same donesu odluku o vlastitoj karijeri i životu. Metodologija Profil Pasa je uspješna po mom mišljenju zato što tjera korisnike, odnosno one koji prolaze kroz njega, da to rade postepeno. Uspješna je i zato što ne ide nekako direktno na to karijerno usmjeravanje, nego pod navodnicima tjera samog klijenta da ulazi u određena područja rada o kojima inače ne bi razmišljao kao bitnim u aspektu karijere, a istovremeno pomaže da se osvijeste određeni aspekti ličnosti kao i određena područja rada koja su dio informalnog obrazovanja, što često ostaje zanemareno u karijernom savjetovanju. I zbog toga smatram da ova metodologija, odnosno njena postupnost, njena suptilnost, ono što je čini najuspješnijim. Vrlo često kada smo u poziciji edukatorice ili trenerice na bilo kojoj vrsti ili predavanja ili radionice, a evo i u karijernom savjetovanju, možemo da budemo pod pritiskom da imamo odgovore na sva pitanja. Međutim, moje lično iskustvo mi govori da u tim procesima, posebno karijernog savjetovanja, žene uče jedne od drugih, a u tom procesu i ja učim mnogo od žena. Tako da, kada pričamo o odgovorima na pitanja, mi zajedno reflektujemo na tim susretima, zajedno dolazimo do nekih bitnih uvida i na te načine učimo jedni od drugih šta bi moglo za bilo koga biti značajno. Jer kada kažemo posebni alati ili posebni odgovori na pitanja, nekako to generaliziramo. A vjerujem da kod različitih žena različiti odgovori na pitanje imaju smisla. I samo kroz zajednički rad i zajedničke refleksije možemo da uzmemo iz tog procesa šta je bitno za svaku od nas, za svaku od polaznica, ali i za nas, karijerne savjetnice. Pa prije sam mislila da su ljudi zaista sigurniji u svoje izbore i svoje ciljeve. Kroz ovaj posao shvatila sam da često ljudi nisu svjesni svojih vlastitih vještina i vlastitih sposobnosti sve dok ih neko drugi ne podsjeti na to, odnosno dok ih neko drugi ne imenuje. Zato smatram da su grupna karijerna savjetovanja jedan zaista koristan način da učimo iz tuđih, ali i svojih iskustava i da pronađemo način da budemo što sigurniji u svoje buduće ciljeve i izbore.